isahluko sekuqala 2 Peter chapter number 1 mhlawumbe asiqale ku verse 5 sawufika verse number 11 amen kulandzela nje ukuthi silamhla sesephetha le series bese solo sinayo let's see how to develop an effective Christian life amen besolo sibuka nje sukela ekuqaleni kwalesahluko but ngicela siqale chapter number 5 sime ku chapter number siqale ku verse number 5 sime ku verse number 11 kodwa nje sawukhulumela sukela ku verse 8 kuya ku verse 11 2 Peter chapter 1 ngicela kufunza ke ngaleso sizathu ke khuthalelani kwengeda bucotho ekukholweni nakubo bucotho nengede kwadi nasekwatini nengede kutitsiba nasekutitsibeni nengede kukhuthatela nasekukhutateleni nengede kumesaba uNkulunkulu nasekumesabeni uNkulunkulu nengede kuthanza abazalwane nasekuthanzeni bazalwane nengede luthando nangabe letinfo tikini tivama titawunenda nikhuthale nithele tithelo ekuyatini ngalokugcwele inkosi yethu Jesu Kristu ngobe lo deletinfo uyimpumputhe uyafifiyela sewukhohliwe ukuthi wahlandwa etonweni takhe tabucala ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu kukhombisa ukuthi nibelubito nebekukhetfa nanikwenda lokho ningeke nihlubuke kodwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakathe wenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen bazalwane njengoba besolo sibuka lokulapha ku chapter ku verse number 5 kuya ku verse number 7 lalathi Petro nakabhala abhalela labazalwane athi etuka lokukholwa kwenu yengetani nathi tivolante lokhu mhlawumbe nasingakhulumisa ngalelinye ilwimi singathi ukukhula enkosini noma ukukhula emoyeni spiritual growth uma ufuna ukukhula enkosini yenda naku la kusho uMapostle Petro la kule ncwadi le labanye nababuka lokhu bakubuka njengeditebhisi ukuthi usuka kule step business usuka ku faith ya excellence ya knowledge ya ku self control uchubeke kodwa ngithanza le ndlela lena ubuyele emuva ukukusisa kwekuthi kahle asingabukeliso leditebhisi ukuthi mu step 1 na step 2 kodwa kubukekeliso loluketane kwekuthi ichain kuthi kungena lenye ilink ethi kwalenye ilink yale chain kusho ukuthi letinfo ngiyacabanga nje chain kusawuhlanganisa igcine sekuyichange leyisekle kwekuthi ngeke ukuthi kucala kulokhu kuya kulokho kodwa kuze kuthi the chain sebenze kahle uthi ngakuthi onke lama links asebenze kahle so ke letinfo leti siyadidzinga la ekukholweni kwethu uma sitawela siqiniseko sekuthi letinfo tikhona la empilweni yakho ekholwa kunemehluko lotawubona ekukholweni kwakho kunemehluko lotawubona empilweni yakho yakamoya
So ke kulendzaba yethu lesithi how to develop an effective Christian life. Le lamuhla sifika emaphethelweni ayo. Sikhuluma ngekuthi ungumzalwane kuko konke lokwendako kube nemehluko lokhona. Kube nemehluko nje kwekuthi la esontweni kunemzalwane. Ngoba esontweni nabo bonke abantu. Kona labasinzisiwe nalabangasinziswa labakhona esontweni. Amen. But kube nemehluko kulabo labasinzisiwe. Ngokuthi kunemzalwane la. Emsebenzini indawo khona kube nemehluko, hayi lo mehluko ukuthi kuvakala wena ukhuluma uthi mina ngelikholwa laseNazareth. But lo mehluko ube kulendlela lokwenda ngayo tintfo. Ukuthi there is something special about this person. Ake ngijime ngitsithe ngalendlela leswabeke ngayo lamapoint ethu ukuze sifike la. Kwekuthi kwekuqala sisite invest in your faith. Kwekuthi akube la kuwe kuthi lokukholwa kwami ngifuna kukhule. Kunentinto lengitawudenda. Kunentinto lengitadihlanyela. Kuze lokukhula kwami lokukholwa kwami kutokhula. Amen. Number 2 sathi cultivate a spirit of excellence. Kwekuthi la ngibambe khona nakuthiwa nje kuniketwe umsebenzi noma ngabe wani ngiyendisisa futhi ngifaka onke emandla ami ngenda ngendlela yekwekuthi kwake kwasho lomunye athi nangabe umsebenzi wakho kushanyela estaradini shanyela ngendlela labatawuthi bantu there was a great sweeper here. Kuthi nawena nje kusiwe kukhona lebekenda lana kwehlukile lendlela bonke bahlale bathanyela but uthanyela indlela ehlukile. That's the spirit of excellence. Amen. And the excellence lena sathi ihambisana ne-integrity. Kuthi nawenda as you excel but you also ukhombisa ukuthi tintfo udenda ngendlela lekahle hayi ngendlela lebheke eceleni. Ngiko leligama sawungeza sithi moral excellence. Because there is the moral aspect of it. Sikhulume ngaDaniela kwekuthi basina bamhlola Daniel. Bakhanza ukuthi kwekuqala nje kuthiwa he was more capable than the others. Lokho sibeka excela yena. Beke ndisisa usungetulu kwabo bonke ngekusebenza. Lo msebenzi wakho wenta kangcono kunalabanye. Kodwa bathi sebahlola bamphenya bafuna ukuthi singambamba ngani. Bahlole emabhuku bakhanza ukuthi kude kusho kunye kukhwabanisa bekakwenda emsebenzini wakhe. That's the moral excellence. Amen. Sakhuluma sathi sisenda konke dimisele ngekufunza ngekufuna lwadi. Wathi nje ukuthi kudende kanjani empilweni. Ngaze ngathi uma utakumisela ngekufuna lwadi nendlela yokuphila udayithola. Ngayisikhathi ukumisela ngekufuna lwadi. Bengifundzisa kunayoho esiteki east ngalesine nakalesihlanu. Ngisekula bantwana yathi ukuthi uma uyaka YouTube noma ufuna kufunza ngani ungafunza ngakho. Ukhona nangabe nje ufuna kudweba abantu bemashiya awukwani kodwa uhambe uyofunza kuyudweba emashiya kanti practice la kuwe. Dawudina sokwadi. Amen. Bese yababhadalisa uthola imali. Amen. So sesho ukuthi dihluphe ngekufuna ini lwadi. Saqhubeka sakhuluma ngekuthi sakhuluma nge-self control. Sathi control your thoughts and actions. Konke lokwendako bani sesigabeni sekuthi uyakhona ukutsiba. Awendi nje ngoba ngikhanka kwenda lutho ngoba ngakhona kwenda bese uyakwenda. Sakhuluma ngaDavid nje lokuthi wabona make atigezela umfati webantu.
wathumela abantu abami ngo-researcher ngalo make bafune kwathi ukuthi lo make ngibani babuya ne-information silanga lo make sithole ukuthi lo make lona ngumntwana bani ngumfati wa-Uriya ini wathambani nimlazi so asekulala naye wehluleka kutibamba ngekuthi ubone buhle balo make amen but sithi now likholwa lentaba effective bane self control phela sathana uhlakaniphile unemaqhinga uyati kwekuthi wena la kule ndlela lohamba kuyo lesipolo lohamba kuso khona uNkulunkulu afuna ukuphakamisela khona kuzuka tofika le utawuletha tigre takwenda kwekuthi ugileke but wena nana le self control ngeke ugileke sakhubeka sathi persevere through challenges kuthi kunedimo lotawudibana nato la endleleni lethi madima la etilukulu ungabese uphelelwa ngemandla ungabese uthi ngineka lithawula kodwa phokophela qinisela khutsatela lapho ebumadimeni sathi honor the Lord in everything so number 6 Lord honor the Lord in everything you do phakamisa konke lokwendako le gama la honor lehambisa igama lethi yesaba simakathe konke lokwendako yathi nje ukuthi ulise Joseph alathi sebana bobabili mkaPhotipha but yena ngekwesaba simakathe wathi ngakwenda njani lokubi phambi kwaNkulunkulu amen so uye konke la kwendako beke saba simakathe konke bekakwenda bekaphakamisa simakathe saqhubeka ke evikile liphelile sathi thina sibedle ukholwa amen so uma utaba effective tsanza laba bedle ukholwa sathi singumndeni thina ngumndeni kaKristu ngumndeni kaNkulunkulu lana kunabo babe kunabo make kunabo sisi kunabo lokho noma ngabe uyi-orphan kuthiwa yini orphan ngeSiswati uyintsandzane waze wabukela Jesu awusasiyintsandzane ngoba unemndeni la so ke lokuthanza umndeni kuyasisita ngoba uma ngisahamba kuloku uNkulunkulu angibeke khona nase ngidzinga usito ngiyathi singashayela wakithi ngicela usito la utangisita amen ebeleni iBhayibheli lithi ningagcinwa kwenta lokuhle ikakhulu kubendle ekholwa lesho sicala ngekuthanza ini bazalwane ngichazele ke bazalwane ukuthi akasho Jesu akasho la Pawula kwekuthi lahla umndeni wakho bese ugijima ngalo wasesontweni umndeni amen kodwa Jesu nakaredefine athi wonke lokwenda intando yababe nguye bhuti wami nguye sisi wami abeveta lomqondo lothi we are family sagcina ngekuthi ke asigcini ngekuthanza abazalwane kuphela kodwa uthanza bonke abantu angeke angiphinze ngeke wende umehluko empilweni nasemhlabeni uma ungabathanzi abantu kuko konke noma nguphi umsebenzi lapho uNkulunkulu akubeke khona lo msebenzi wende but ufuna kuhambe embili ukuthi uthanza abantu because you are there to serve people uNkulunkulu usibeka la kubeke khona lokuthi akusingawe ukuthi upromotiwe unhead teacher ngiyabekisa akusingawe ukuthi uNkulunkulu afuna promote usibeke nge teacher nje lokuba nge teacher upronyotwe so uthola kubusiso kahle kahle kukhona uNkulunkulu afuna kwenda ngawe ukulesigaba lokuso so ke thanza labantu losebenza nabo nalosebenzela bona amen ngoba nguloko nje uNkulunkulu asibidele kuwo so ke la mhlabazalwane sifika ekugcineni kwekuthi letinto leti nguletinto lekufanele titfolakale kithi sine njengamakholwa amen kunengoti ke bazalwane yekuthi letinto tingatfolakali amen uma ufunda verse number 9 lasifunze khona ukhuluma ngekuthi nangabe letinto on verse 8 lo but verse 9 uthi ngobe lo letinto
uyimpumbuthe uyafifiyela sewukhohliwe ukuthi wahlandwa entoleni takhe takucala. Amen. Uma ngi-applyela e-university ba-apply bangithatha kunana kulokuye kwentiwe lekuthiwa ingodwa lokusuke edibhedlela medical check-up sekufuna uyohlola ukuthi uphilile yini. Hamba ke ngiyawenda lokunye kwakhona lekufanele ukuthi labangendisa bona kulokuthi bangihlole emehlo ukuthi ngiyabona yini. Ngangena kulo mshina ngaba bathe bathi ngibani lona noma ngidi angiboni mina. Wangibuda lebangendisa ukuthi ye wena awuzazi ufake ibuko ukuthi angizange nje sengifake ibuko. Wathola uboni wena emehlweni. Wase babhala kuleli gama lengalifunza ngalelo langa. Lase ngifunza lo abhale khona babhala ukuthi myopic. Lokho sithi short sighted. Le gama la myopic lele setshenziswako ke la. Lisukela khona ukuthi lona lo teletinfo leto ufanana nami akaboni. Manje uthi uyafifiyela lokho ukuthi short sighted. Phinze uyimpumbuthe lokho sekunethi igaba lethamba ngoba kunana ingodi ke bazalwane. Le ngodi ukuthi ucabanga ukuthi uyabona kathi awuboni. Mina nje bengicabanga ukuthi ngiyabona. Ngagcina ka form 5 ngathifaka ibuku. But efrenge university bathi angiboni. Ngiyagubula nje ngitshela baba ngisebabe bathi lena kufuneka ibuko. Bathi kodwa umfana ufaka ibuko nje. Wala nje phela kumbhadalela lenza ibuko. Ngihamba ngoqala ukufunza ngabuyela ngathi uyabhala lecture futhi ngabona lecture kabangenelani akufanje nje sibabhala kahle babhala lapha angiboni baba kwangazi kanike imali yofaka kanti ibuko. Amen. But ona lo ngicabanga ukuthi ngiyabona but bengaboni kahle. Amen. So kunengodi ukuthi ulikholwa uqhubeke uhambe lendlela ucabanga ukuthi uyabona kanti so myopic. So ubona lo kubona la awuboni le. Amen. Kunetiko letendeka la kwakho lo ngeke uzudibone. Asesifundzeni Johane chapter number 9 sukela ku verse 35 kuya ku 41 kulelo mfasina ke la. Johane chapter number 9 uthi verse number 35 Jesu weva ukuthi bayinqumile mhlawumbe kuze angebe ngala kancane ku 34 ndova kahle lo ukuthi bancume ini kula baphendula impumbuthe lebeka impumbuthe bathi wena watalelwa esonweni wena futhi sowufundisa thina base bayinquma esinagogeni lapho. Jesu weva ukuthi bayincumile wahlangana nayo wathi uyakholwa yini endvodzaneni yemuntu. Yaphendula yathi Nkosi ngitshele ukuthi ingubani kuze ngiyokholwa kuye. Jesu wathi kuyo sewuyibonile ngiyo lena lokhuluma naye. Le ndvodza yaguqa embi kwa Jesu yathi Nkosi ngiyakholwa. Jesu wathi mina ngitele kwehlulela kulelive kuze labangaboni babone nalababonako babe dimpumbuthe. Labo bafarisi labe balapho bamuva nakasho njalo bathi kuye pho thina sithi impumbuthe yini. Jesu wathi kubo kube belithi impumbuthe ngabe lide sona kepha ngobe lithi siyabona licala lelihlalele. Amen. Now Jesu lana ukhuluma nana imvodza lebengaboni emehlweni. Le Jesu wayiphilisa yabona. Bathi nase bayibona bayathi ukuthi le ndvodza lena iyatalwa ingaboni.
ngoba nje babathathu babuthi Jesu ngibalo wona la kona abatali bakhe noma kona yena kuze angabone emehlweni wathi Jesu no lokhu kwendele ukuthi into okhadinyuliswa nguNkulunkulu so sayabona le ndvodza enmayibona iyahamba la mkhathini wabo so iyabona nabayibuda uyabatshela ukuthi kufika indvodza nje yangiphilisa ligama labathe ngiJesu nabayiquestiona bayihloma imibudo uthi athi kude lengwadiko mina ngaphandle usibheke ngabonye lo sengiyabona nakungwadiko kuthi le ndvodza injani akungifaki mina bengingaboni nyalo sengiyabona babita abatali bakhe basinatha asadi kodwa isiboniso yabona baba bathe hey soni lesiphilisile wathi but ngathi kuthi umthandazo wesona uvakala kuNkulunkulu but walolu uvakele ngiphilile mina ngiyabona next thing bathi bamncuma ngekuthi le nkulumo yakhe ifakaza kana laba bangafuna afakaza ngayo uyabona la uhlangane na Jesu akuthuleki bangakhuluma abantu konke abangakukhuluma but kunye lokwadi wena ukuthi Jesu khona la endakeni nangabe nje ukugula waphila bangakutshela ukuthi hey kunabosibani bani lena bayakwazi ukuthi yathi ngathi Jesu mina ngaphila kuJesu hayi kumfundisi amen so ke bazalwane uthi ke nakakhuluma nale ndvodza sebayincumile kuya kuyo so yadiveta Jesu ukuthi umbani iyamemukela Jesu indvodza na ukhuluma ngemagama Jesu kokuthi yena wetela ukuthi labo labangaboni babone so le nkulumo yaJesu impaqambili in a good way le nkulumo yaJesu ukhuluma ngalo kwa physical ukuthi labangaboni emehlweni babone kodwa nyala so wedlulile ukukhuluma ngalabangaboni emehlweni nje kodwa sokhuluma nabo labangaboni kamoya kwekuthi babone bese ke naba labacabanga ukuthi bayabona kamoya laba lasibakhanza bala esonfeni basibona simakhola labadzala sekade sakhola sakhola usengakantalwa nekutalwa mina nangimuna sikhola manje ke uthi ke labantu labo ke ngendlela ebona ukuthi ke labo labacansi babona bangabona kukhona ke labahlatshwa livesi last night basho ukuthi sesitimbumbutsi akakhulumi nabo Jesu akakasho lutho Jesu kubo kodwa bahlatshwa yini livesi kuthi bebeningasebe leswathi likhuluma ngala but lesingisi ukuthi benibona ngaba nisibogate bayaron kids ngoba niyadibona so yini labafarisi bebacabanga ukuthi bona tidota kaNkulunkulu bayabona bayadadi but bacabanga ukuthi bayabona ngibo ke labo lokhanza ukuthi bacabanga ukuthi yabona kanti ababoni ngulengodi ngibo athina bafuna bede ledingo lesikhulume ngato bafanana nalabafarisi ukuthi bacabanga ukuthi bayabona kanti abasaboni bakwazi bayadadi abasaboni ngisho ukuthi uNkulunkulu wendani la abasaboni nemandla aJesu emandla alo uNkulunkulu abamkhonda ukuthi uvule umuntu longabona emehlweni wabona because they were short sighted amen lenye inkinga yalokuba short sighted yalokubona kalififi la ekholweni nawudele tinvoleti kwekuthi emehlo akho njengamnje namkhipha letibuko ngibona dudane but nase ngidlolele ekhashana egedeni angisayibona lokhu kufaka umuntu lokhona kubona indvodza lamhlabeni but wena sesulina ngakhona intibona kwenda njani ke lapho kwenda kwekuthi nale focus yakho bese unakativo talamhlabeni ukhohlwe indvodza sesulwini ungumzalwane amen lapho umyopic short sighted ubona kugcina khona la umpostoli Paul ukhuluma ubhalela Timothy ngayithatha incwadi ya2 Timothy ku chapter number 1 verse 15 ukhuluma uthi
uyathi nakusilabanye base-Asiya sebashiyile. Amen. Because you are aware that all those who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Usilabanye lebesihamba nabo, lebesishumayela nabo livangeli, but nyalo sebangishiyile. Lokufaka sinamajaha nabo. Yini bamshiye umpostoli Paul? Kwekuthi sowuboshiwe Paul, uboshelwe kushumayela livangeli. Ngeke ukuthi ushumayela livangeli, uboshelwe kushumayela livangeli. Wonke ke lo sathatha imantanisa nayo utifaka engondini. Nangathiwa nje kuyalo la kangwane. Kude umfundisi yoma epulpit ashumayele Jesu. Wabonakala ushumayele Jesu yaboshwa. Bese uyeta umfundisi wakho uyashumayela uyena. Labanye ngicabanga ukuthi bangathi ngeke bathi umfundisi wami loya. Bangavele babhace. Ngoba wathi umfundisi bese uhamba nathi umfundisi ngisayoshumayela lapha emoyeni bese nawe uyemoyeni ukani yakho usiqaqa ngokweza mbophe utawubaleka vele. Sinane sa Petro nata uphika Jesu bese kumadima. Uma udeletivo lesikhulume ngalo kodwa ufika bulikhuni utawubaleka. Kanti ngale sithe persevere through challenges. So labazalwane laba yebo lesimo sasibida besimadima besipita kufa, but because they bebasengaka develop lama qualities lawabalile la Petro latabenda kwekuthi baqine beme kwabalula ukuthi bese bayabaleka. Uyaqhubeka umpostoli Paul chapter number 4 2 Timothy verse number 10 wakhona sokhuluma ngalomunye. Uthi Demas umshiyile ngenxa yokuthanda live. So labanye balahlekelwa ngokukholwa ngekuthi babhekene netimo letinkulu. But labanye balahlekelwa ngokukholwa ngalo kwekuthi bathanze iphupho lelive. So let's abayekuba short sighted. Yinzaba ukuthi live udibuka la. Ungadibuki ngeliso laphakathi. Ngoba kube bona bese banale timvo leti. Bebatakwathi kwekuthi noma ngabe sekumatima bathi siyati kwekuthi impilo yethu kayipheleli la. Kodwa sinempila kwaphakathi. Balekise Paulo athi noma ngiyafa noma ngiyaphila kangifanane. Nangiphila mpilele inkosi ngiyafa ngifela inkosi. Yile yena Paulo afika zakhuluma namagama lawo. Kwekuthi la kuye so wakhele timvo lesethi lapho ingathatha igama le ngoba lithi if you possess these things dokusho the timvo tila kuwe uma le timvo setlawe setinguwe tikwenta kwekuthi timvo impilo ungasayibuki ngeliso lasemhlabeni kodwa impilo ibuke ngeliso laphakathi. Jesu ukhuluma lebandla ibandla laseLaodicea ku Revelation 3 verse 16 to 17. Lebandla leli Jesu uyalisola. Ulisola ngekwekuthi alibanzi alishisi. Uthi ke Joba kanibanzi kanishisi ngalihlanda. Ukhuluma kahle Jesu la. Ngoba le Laodicea kwakule mfula manzana wakhona lokuthi bone mali la uwo. So ke uyathi la unathi malawo kuyavama lokweseku uthi Jesu ndawenda njalo. Na uthi nine nithi cha kuza isingisi. Uthi you say I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched, miserable, poor,
and blind and naked. Amen. Uthi lebandla lingasusibelabo benabo konke. But ngenxa yaloko basibona ukuthi asidingi lutho thina. Kuba short sighted. Ucabange ukuthi ngoba tinto unato ume kahle empilweni ucabange ukuthi awudingi lutho. Awudingi enkonzweni. Awudingi ukuthandaza ngosha isikhathi kokuthandaza. Ubuka khona la. But uthi uma sinale tinto leti bazalwane. Sibuka ngeliso la uNkulunkulu. Sibuka tinto ngendlela yekwekuthi siyathi kwekuthi thina siphilela inkosi. Siyathi ukuthi sesithunyiwe. Siyathi kwekuthi thina sila emhlabeni ngekufeza le yaNkulunkulu injongo. So nakwendeka saba nako njengaleli bandla le. Linako li rich but liyakhonza kwekuthi yes I am rich but lokwa rich kwami kwekukhonta inkosi akusiko kwekuthi ngithi ngicambe ngakho. So ke bazalwane uma umuntu edele tinto leti ubona khona la akaboni khashana. Lokunye lavetako umpostoli Petro kwekuthi uma singakhuli ngale tinto leti uma le tinto leti tingekho kithi verse number 10 ukhuluma inkulumo lethi lenye yegcina verse 10 uthi nani kwenda lokho ningeke nihlubuke. Amen. Maye igama leSiswati lethi kuhlubuka lingilo bazalwane. Lona seligijimile la ngempili. La khona likushiya la ngemuva umcondo lesingawutholi kahle. Kanti lesingisi lithi uma senza le tinto leti we will not stumble. Stumbling ukukhubeka ukugileka. Uthi uma le tinto leti tingekho kini ndawugileka. Uma le tinto tingekho le ndawukhutshwa la ndleleni. Ngoba lempilo sisendleleni angithi. Kule ndlela lesihambako kunedikhilikisi, kunematshe, kunako konke. Uma ke kude letinto leti, uma la kuwe lokukholwa kwakho ungangeti kubuchotho kulokholo, ungangeti kwadi, ungangeti kutitsiba, ungangeti kukhuthatela, ungangeti kumesaba uNkulunkulu, ungangeti kuthatha abazalwane, ungangeti uthando agape. Uma letinto leti tingeke utawugileke endleleni. Kunendzaba ya Petro engathi yabaseGalatia. So Petro uhleti nalabanye bazalwane. Labanye bazalwane betive. So labahleti nabo bayadla. Seqhamuka ke labanye bazalwane labangemaJuda. Petro wavuka lokuJuda labuye. Wavele wakhwesha wathi khipha kulaba betive wajoyina amaJuda. Kanti Paul uyambona. Paul akazange nje abesolambitele eceleni Petro. Wavela wamconza ngco. Kwakuthi yini lo kuthiwa ingodo lokutentisa lokwendaba. Wayikhaza kwamtshela wamekhuta wamthethisa endwalaba labanye. Cabanga umpostoli athethisa umpostoli. Umfundisi athethisa umfundisi endlu bazalwane. Wamthethisa kwekuthi lento la yendako uyibhaqambili. Ngoba ngalana udlane betive but ngoba sefike amaJuda soyakhwesha ngoba uyathi semaJuda anayindzaba yokuthi asidlelane betive. So yamcacisela ukuthi tsine lesi semukele Jesu sekude lento le. Now lokuye lokwenda Paul athethise Petro kwekuthi lesento saPetro angumpostoli. Senda sasesigila labanye. Kugileke yena walekhisha lesithi immoral excellence. Kwekuthi sibheke ukuthi leqiniso ulimele nje kunjalo. Uyathi kwekuthi awendeli abantu wendela uNkulunkulu. Awufuni ibonakala umuhle kumaJuda. But nje wena umuhle kuleli vangeli. So nakenda njalo kwagileka nalabanye basebalingisa yena Petro. So ngiyo ke Paul ayicondzisa lenza. So sithi bazalwane
kunekugileka endleleni. Uma le tintfo tingekho lela titawenta usheshe ugileke. Titawufika tiliko usheshe ulingeke. Tawufika tilo takuwisa ekukholweni. But ke lokuwa lokubuhlungu kwakhona lokunye kwakhona ngendeka uwe bese uyahlubuka leswathi ngena lapho ke. Ungathi khanza uhlubukile because the people that adikho la kuwe. Lokusho ukuthi bazalwane uma le tintfo leti, if we want to be effective Christians, asitenge le tintfo leti so that sitawukhona kwekuthi singawi ekukholweni. Ngoba lekuwa ngendeka uwe ugcina ungasakhona ukuvuka. Kungcono labaye bagcina bakhona lokuvuka, kophethe bagcina bavukile. Bayahamba Paul uphindza itsinza lenzabo ukhuluma ngalomunye ngale chapter 4 2 Timothy. Ukhuluma ngeyindvodza kuthiwa Alexander. The mental worker noma the mental worker, yes. Lo Alexander lona bekasebenza ngetinsimbi, akadimo ngetinsimbi. Uthi Paul abhalela Timothy. Uthi when into lebuhlungu kakhulu kimi eninkosi itawudila naye. But usimgadze ke wena. Ngoba konke lakwenda uAlexander sophambana nathi. Kangazi ukuthi uAlexander bebasolobamba naye. Banyalo sowujikile. Senguye sowukhweshile, sowulahlekile ekukholweni. Yini akakatiniki isikhathi salokukhula enkosini. Le tifo leti tamngena taba lapha kuye. Ngiko ke ngoba kuwa ebazalwane. Akusiko kwalamuhla ukuthi nje kusuke ngiyawa nyalo. Yinto kancane ugcina sewuwile. So ke lokuthi ke sithi sidimisele kwekuthi I will add to my faith moral excellence. I will add to moral excellence, add knowledge. I will add self-control. I will add tonke leti leti. You are building yourself up. You are tikulisa. Kwekuthi ekugcineni noma tingabawisa labanye abantu tipo wena ngeke kuwe. Why? Because we want to be effective Christians. Kude into bazalwane. Leli mata livangeli njengemzalwane lowile. Amen. Ngiyisalivi la. Ngoba kuyendeka kuwe. Funa bese uyavuka. Amen. But ngifuna kuya la eNdzabeni. Uma umfundisi awele esoneni kwasudize maphepheni. Kude info leyenda abazalwane noma labangakholwa bathi ayikho lento enkolo lendlula leyo. And noma ngabe sowubuyele wa reforma watilungisa. Bantu abakhohlwa ukuthi kwendekani. Labanye solo bayobuka ngaleli solelo. So uphendvukile so ubuyele so ushisa uvutha lugcobo selungetulu kuwe. Bathi awusiyekele ngalesiphini wena. Hawu. Lo sewasitakala ke. Ngikhuluma ngabangakholwa thina bazalwane siyamukela ngoba siyathi ukuthi umusa wenele bonke abantu. But labantu ekungibona kufanele siba fonse bamadi Christ sesibadimende. Amen. So ke kuze kwekuthi singalimati lelivangeli. Base bahlabe bathozula iphathe kahle lelivangeli. Yena siqiniseko sekuze into leti iyagcwala la kuwe. Amen. So ngiko ke lo mbhali atawuthi uma le tipo leti tilakithi sitawuthela tithele. Lo munye athi humusha should be more productive and useful. Amen. Sitawuthela tithelo letinhle. Tithelo letidlekako. Tithelo letakwenda kwekuthi bantfu bamfune lo nkulunkulu wethu. Letakwenda ukuthi abantu basondzele kulo nkulunkulu wethu. Ngiyathanda lesi saba useful.
ngoba usho ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi letinto tigcwala la ukhula la ekwendeni letinto leti ukhula la ekukholweni kwakho ukhula kamoya ube matured kubonakala izinto tenteka wena umehluko la ukhona khona uNkulunkulu bese uyakusebenzisa because athi leli lithulusi lami lengasebenzisa leli abese uyakusebenzisa abese ngiko uNkulunkulu utaqhubeka nje akuphakamisa because ngoba uyazi usinakubeka ndawo ndawo umehluko uphakamise igama lami ngilapho sawubona ukuthi ngoba ipromotion iyabusana responsibility angithi nakanikeza ipromotion kuNkulunkulu responsibility so umuntu lotamnikeza iresponsibility noma umuntu lotamnikeza umsebenzi lojamethemba kuzomsebenzi utawenda kahle so na umethemba utaqhubeka umniketela omunye amen umphathi wakho nje nakakwethemba umnikeza umsebenzi ngiko kubalula ukuthi stop promote abantu la batove babuke wena lindani but no this guy is so excellent emsebenzini wakhe futhi konke kwakhe kwenda kahle asimnike more responsibility irresponsibility hamba nemali amen amen but nje uthi ayemsebenzini kuphela empilweni nje uma uNkulunkulu afuna ukubuka ukuthi ngibani engamsebenzisa kufeza injongo yakhe utawubuka wena because so ukhulile ekukholweni so ngizama ukuthini bazalwane lokwemukela Jesu ungelela mnyango but kuneni lokulanga ekhansi lekufanele ukuthole la ngekhansi dimisele ungumzalwane kwekuthi ngawungena ekujuleni ekugcineni verse number 11 uthi nakakhuluma ukuthi kodwa niyawunikwa lilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakade wenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu xa kufunza ngesingisi uthi then God will give you a grand entrance into the eternal kingdom of our Lord and our Savior Jesus Christ amen kusithetho lethi nasitila kuwo uphila ngato taba ne grand entrance ekhaya kwangazuthi sengiyabona ukuthi sonke sibazalwane sesiyongena ekhaya but ngathi khona lokutasnabangena kube nenhlokomo ukuthi sekungena wena manje legama lesetshenziswe lana leli umsho lesi grand entrance legama lesetshenziswe igama lebesetshenziswa laba abasebenzisa nje kakhulu laba kuya kuma Olympics nabe sebawinile kuma games ama Olympics sebabuye ekhaya babuya netindondo sebabuye bawinile nabe fike airport bakhanze lesive sibamele sibagazile kwekuthi laba sebakhona nange ama champions sekakhona ibeke World Cup nje lababuya iWorld Cup babuya kuyogcwala nangathiwa nje kunesihlangu usukini World Cup kuyoba holiday amen so wahlangabethe sikhuphe yonke lomgwaqo kuyabe kuyihloko mokukhala mahuthi kushaya imfengwane ku celebrate amen uthi ezulwini kuyakwenza kanjalo nasekungena wena setendeke tonke letinto amen kuyoba nenhloko kwekuthi langena likhawe yangena iChampion leni because kunetinto lotendile usaphila emhlabeni kune ngathi lehlokomo sowungena nje soyomukela imichele yakho but imichele uyemukela ngoba sisebenzile but that's welcome home faithful well done my faithful servant amen gena sebenzisa lesende kahle bazalwane let us be effective Christians asekube nemehluko kwathi angishintshe lenkulumo asebe nemehluko emakholwa asembolonjeni First Church of the Nazarene asekube nemakholwa lehlukile kangangobe bangaze bathi yathi
ngicela kuyobona lesontweni lakho bese uyabatshela inzaba ayikho lesontweni inzaba kuJesu amen ayikho bangeda but inzaba kuJesu why because kunetiko lotendile wena watimisela wena ukuthi ngiyatimisela ukuthi ngawuphilela impilo naye verse number 10 sesibali verse number 10 uthi ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu kukhombisa ukuthi nine nibelibido nebelukhetho amen. Therefore my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Singabakhethiwe thina bazalwane. Usipitile uNkulunkulu. Nansi ukupitila akapitile kushumayela uma embikwelibandla njengemfundisi amen. Kodwa kukhona la kupitele khona uNkulunkulu. Khona la kukhethele khona uNkulunkulu. Kunenjongo yaNkulunkulu ekhona empilweni yakho. Kukhona uNkulunkulu afuna ukufeza. Maybe lapha ubona ukuthi kwentekayo. Maybe lapha ubona ukuthi kodwa ngiyaphi. But no ukuthi ukhona lokubitile. When you are special, you are the chosen one. Ukhethwe uNkulunkulu. Ngakho ke just do your best. Yenda konke lokusemandleni akho. Lokuphila lempilo njengalobitiwe, njengalokhethiwe. Lokumnanzi ngala kaNkulunkulu. Wekuthi nasisebenza sisebenzele ukuthola amaphoyinti kuNkulunkulu. Asigijimeli ukuthi kuthiwe ngiyokhetha ngoba ngilo special. No, you are special. Ungijima ngoba ngispecial. Lele nkwentako ngwenda ngoba ngispecial. Lele nkwentako ngwenda ngoba ngilokhethiwe. Ngilohlukaniselwe uNkulunkulu. Amen. Yini ihlukaniselwa uNkulunkulu kuba ngcwele. Nangabe ufuna ukuthi uphila impilo lengcwele. Singayichaza ngematema asetheology asesibeke eceleni lo. Nangabe sikhuluma ngempilo lengcwele, sikhuluma ngetifo leti. Verse 5 ya verse 8. Uma utawenda letifo leti, angeke kusho wena ukuthi ngingcwele. Utadisho nje ukuthi ngiphila impilo lengcwele. Because lempilo lengcwele nawufuna kuyiphila kamnanzi. Akusiyo lempilo ukuthi ngigadze ukuthi ngingoni. Amen. Ngoba waphela kugadza ukuthi manje ngingoni. Manje ngawu dabuwa. But impilo lefuna iphile kwekuthi yathi ngifuna kuphilela Jesu. Ngifuna kuhamba njengaJesu. Ngifuna kumfuda yena. As long as nje ulandzela Jesu. Letilo lebethi ngakugila tibonise titadzilikela. Kwakho nje landzela Jesu. Ulandzele Jesu. Lesi isikhathi ngeke ukhubateke uwe. Ngeke bevele sowugilekile. But uvuka uyibambe. Uthi Jesu nakakhuluma na Petro. Uthi ePetro Sathane so ucelile wayithola imvume. Kwekuthi vele akugicita phasi. But uthi Jesu nasewuvukile ubovuke uyoqinisa bomnakelo. Kwangathi Jesu uyabona ukuthi Petro sowuwile ugilekile uwile. But Jesu akabuki la useselapha phasi elithulile. Uthi nasuvukile bobe suqinisa bomnakelo. Kwanza uthi yePetro nasuvukile bebe siyabatshela labayize madoda yeke qhubeka iyaqhubeka le ndlela. Kwangathi ngabe siyabatshela boqaphela la ugileka lapha kuveka ngileka mina. But solo ngibambile ngicubekela phambili. Let us be effective Christians. We must be effective Christians. Start telling it today. Last two men Jesu. What say I have chosen you, have appointed you. In Kenzi, but what's in happen? Not tell it today. Langa phandle balofuna dithelo lekika. And ubegetse uNkulunkulu to the right position.
strategically ukuthi wena bantu batawudla dithelo la kuwe bevele ubunanzi bale dithelo bese baya kulesihlahla bese uJesu inkosi yemusa kayibusise ngiyacela sihlabelele sisukume nesawuthandaza siqonda ekhaya